Ndina ukava wa muthia wa kilungu cha amoka naende unanania na maofisa ma KRA tuna Peter Mololo naende tuna Ezra Maingi ni maofisa ma KRA nimekutha mai tutethesia kutanyuka kwa analyze kuelewa mutalatala mo wa ukolania wa koti wa e-teams naende kutunga tax returns ila siende ye balabati aliteme na tai 18 ni kenede wisethia inda ya kutunga returns kana ku file returns ni ya dhala kalifunde ni wakilungu wene kulyo utumani mukubeli tatoka ende mo itano ambisi na Ndeto TV mitandao ya mekumu kanelie ni Mutongo TV wanena na ito ni tukwithiwa tuine ne tukwithiwa tuikusongea na ende musiaisia wa Mutongo TV na ende Mutongo FM tui imokwa imwe kumagizesene cha Mutongo FM na Mutongo TV ko mwithukisia ona kuma kulima kunetu kwitha tuyose kuselaili tatu ukende mo itano ambisi na Ndeto TV kanone thani FM na ende nthina wa mitandao mekumu kanili Mutongo TV Mutongo FM makulimaku ni tukwitha tuyosa na ende karibuni sana nthina wa studio sia Mutongo TV tunana simondo su ma KRA wikethia musiaisia na wambo umukethie na ende wimutavia e-teams ni chao musiaisia na mwithukisia wa Mutongo TV na Mutongo FM ni kwatia wa mkanesa nyima sitwa makwa nitawa Ezra Maingi kuma ofisini wa KRA ba Masako. E-teams ni kwa nene ni electronic tax invoice management system. Ilani yo no mutandao so betwe wethile ila ukutea mundu kana wa receipt la wa kwata kana la wanengane ni either transmitted ka yo ka system ni sito nikenda ila kwetho ye ka returns yako with the information to nayo na ndo tindo inoane na kuja mathango ma receipt ndo wa mwana ma kwa huko kindu kingi no system inokie ya ukutea thesi ya kota na kwa sindu yako Peter kethia musesia na before tunai na system wingi sia invoice ya transaction ila mundu wa make niki kindu gicha e-teams kiukie musesia mwandu mwithukisia kwa masito nitawa Peter Mololo umeto ofisini wa KRA na Sako na sandi kurothoja wandu ne ba tunene kindu kicha e-team nundu ikithitwe kina makulyo maingi nundu kindu kenyu na kila tukwasia ni kana e-teams yukite kwa ile maundu ma unya wa receipt ila mutasindu nundu watosisia andu ingi maina matona kukuwa tumindu twa ganje tutwa ta ETR nende atu expect ku e-team wikite kwithia ukitone ngwe software ukayumi install either simone kana kwa device ila winayo ku baina difference nini ondu mindo ina apukumana e-teams yurukuma but yikite kwithia convenient ina ukethia na umetumie kwa device ingite lazima umetumie na device imwe ku siniwo upyola ukie na system yenu ya e-teams Ezra ndo tuelezeta kana kanini pyo panai teams before ino yoketiwa before e-teams yo teams na chao ne na thukumata disongia kanisi yokyo gwiti na banitambia na ETR ETR mundu na waka machine wate ya mundu kakiini kila wa muteya okamunenga receipt ile receipt la waandiko na kwako yandikito da muteya kinana kina no imwatachi ya ka ETR kwa ndo lame na VAT lakini information yesu dinoka kwa system situ kwa utu na rely yana kindu kitawa Z report at the end of the day then mwe wa thela ukakiini bako mu Z report ukaka nayo return kwa hiyo sasa inge mundu no ate mundu mwe akamumisia akate ongea kama mumisia kathango bau kwa hiyo twa move kuma bau toka teams now teams no ka ETR no ka machine ku ETR lakini tolatu mwetu toithia no tukwatania na internet ondo to no connect simu yako na TV o kauka whether no ka connect na internet whether bado mtu connect na internet na tumitu connectwa tuto connect na internet tuto tuneta wa teams ona you know to kuma kwa alama si connect
lakini wewe ila system tusamone tutewa tumote wangili 30 tuingili miongo ena tuingili miongo 5 kwambata wewe yana ngi economy tu ethoku mwana biashara ndo mongolo expense yingi lakini mundu otio ndatumia na simu yake kuna kuliko WhatsApp so serikali yoka na system hizo iko to e-teams now e-teams yune ni software one wa maana ndoko kwa biashara yako no nini tuikia kusimone kwako ila simone utumia lakini edha biashara yako ndena VAT na utumia QR code kana e-citizen edha biashara yako ni nene na auto connect na kila utumia yako ta kwa ino ni no ETR lakini advanced ni ETR yo kiwango cha yolo na ni ETR ya maana okay sawa mwana musesi atone no na nisia maundu ma e-teams maundu ma KRA alama ya tajiri na muno gesega ndinge maikwenda wana ndinge maikwenda kulikanzeni wa mutalatala umwe ende makulio on the makunyeto kula tuyosa kusila ilita tukenda imwe itano ende nenda wale semusesi kendo kicha nituma kwa teams na nituma kwa e-teams kina bata mo kwake yani ni chaki kindu kini kiseo nombe KRA serikali ni na kwethukiisie weta mwevi wa koti tumashini ndo tuyutewa ndiko masahu maku yambea biashara ni wa stock ni wa eva nomba na ndo ngili 500 sio kwa mashini kwa ngili 500 itamba ubeta kwa ndo yowe ndo nenga system ya maana kindu cha keli ila kwetha uyeka returns yako ila una VAT sia kila mwenye ni kuolela masaa ndo return ambaye the isi ndila oweta no tete siba si kwa system uyeka return we download return mbeke kwa kilo kweka ni oko sisia kijo na uye kijo na te uisi sindio ka i receipt sia ndani iliketo nesa no submit ni kuolela masaa maingi in fact onando amwe or you ni maolete expense ya ma accountant ndo ndio need accountant nitaenda mwana biashara ndo kendo nika ilaisi kendo cha keli ni compliance niwe si weka return yetha ina bando ibitanite no wandike over lo keroka to sisi ni kuola mazamo tino yoko ofisini kusisi ka sindu ya kusi sawa kani weti woto sisi sindu ya kasi sawa kwena na transaction ilo neki sia mweyesu oni kindu kikuola masaa ni kindu cha maana aya number 2 ni kindu I think kindu cha kana ni kindu kiyo kunenga reports ya ndo kwenda ndo rani ya profit and loss ninge we biashara ndo nausia tena make yembe sia nona ini make ye profit ini make ye baita ni make ye ni na isia mbesa lo mwene no yo rani e system no yo rani report lo kwenda kwa hiyo nengete ERP ya maana ni kindu cha ni point of sale to nengete ya maana Peter Nyandai songa nambe ne kenda tutie tu athese byo musesi amino manani chao ila to kwasia hii invoice ku we na biashara ku invoice kwa transaction lo quick away kindu chambe ni uone katika wa business na business ni moma ilete kwethia maitumea system wesu as in business either kwa biashara mu either kwa biashara longi kana ni kwa mwene ndo wa kawaida na biashara hii kana kindu kiu kibwana ata na asante muno yuyu kindu kisia e-teams kana kunya invoice ni kindu cha ile totumiwa ni mwananchi yote so long as in business ilo kwika business transaction ilo takindu uta kindu ona windu kani either we supply matunda bandu ne walete kwithana system ya kunya invoices invoice no ndu mtu kwa kikamba twache no tumite receipt la receipt umasiela wate ya mundu kindu wila tondo tumunda nda supermarket obasi ndu bandu obasi ndu supermarket no nanga wa receipt ya kuonania ni uwie kina na thowa muna izu ni kindu cha ilo tumiwa ni kila mundu so long as biashara lani
na yu otu yogu nyemwene na thina thwa matumbe ndukani pe bandu ngukomana nayo ye kana mwana biashara kana utas for example ethanye ni business ni hoteli ti sawa na ningwenda kuthi kwa muimi wa matumbe nenda uthi kwa muimi wa matumbe nye ni biashara ya hoteli ni wongu need e-teams nikenda ni newe invoice nikenda nona niekana nina make transaction ya kuthwa matumbi nikenda langwesa kwika returns yona niekana nina make kendo gitawa expense yani nina ndi expense ya kuthwa matumbi nikenda wise there mwika calculation cia tax kiucha atalota expense isu ni biashara yu ithi kuthwa matumbi inewe invoice lakini nye yu mwene nthi wa kawaida nendete kuthwa matumbi makuwa nomba peke ngukomana na chui kana ni a business nejo kwitha e-deal na kendo kiucha invoice. Okay, ine kuulia sio muno nondu ninonete thichanga anenje inge muno baanza na yu pondo witha hapa ile ba yu enda niwe uthi kwa enda niwe wina biasala uta matumbe wele kwitha na system ya kunya invoice kana receipt sio nenga ndwa yote enda niwe wina biasala na pe mundu kusupply ya matumbe pe mundu pe farmer pa yo kusupply ya matumbe nundu farmers ni wono no wina product ni wono kunenge product ni wo product kwake on that case no ile kunenge receipt na tondo mo lela wathu ku account account tiyo ye kunenge nyo receipt ni wala onenge account receipt ya kuona nyenyo no thuko miewu ya muna kunu wala issue invoice to claim kana kuitia mbesa cia we ona thuko mie. Okay, another follow up on that pai mundu ukota matumbe nyine biashara nene ndo thi kuthwa matumbe kwake ti sawa ningu nidi uloko invoice ungeno mundu uthi kwaza matumbe kwake ni woko nenga invoice ile kunenga invoice ni sawa mwethe ndo nenga invoice nikenda kwa system yakwa yona ni biashara yakwa ninatumie expense ya kuthwa matumbe exactly pe nyene biashara nguthi uthwa matumbe na pe munano ba wende thwa matumbe ile akathauche nomba kwake mundu no end consumer kuthwa matumbe akathauche nombane kwake no kunewa invoice ye kana ulo kunewa no wa biashara eweka mbonde bali to nengwe nundu ni mind involve to that business ni mind ye kwa matumbe ba mbonde bali to nengwe receipt receipt te thai ya ile to nengwe no ndo muno athi kwa kindu pata supermarket. Okay, receipt ndio thi kunengwe receipt ni kwitha ai uye sindu mbingi kana usibe receipt na pe invoice no ya e-teams sonde yuzi la posita u to sita ta kindu kimwe by difference ya sindu zile sindu zio ndo no kindu kimwe isu ndo no kindu kimwe you enda nendo miki ya ilio paje ni farmer tigo niende sa matumbe kila mundu wonde woka kwa matumbe either aende to claim either ni business either ni end user ni wale to mumezia receipt. Okay, Ezra ndakuoka kwako kwa e-teams ni mwana biashara ninathutho wa matumbe ningu need invoice nikenda nona niekana at the end of the month kana at the end of the year business yako ni 9 kaye expense nundu wa kuthwa matumbe kwa u profit yakwa ila na kwata ngikwata profit ni mweko za 10 expenses ya kuthwa matumbe ti sawa ningwenda invoice aya no mundu longi wendete kuwa matumbe make mako yai mundu su need invoice ya chao na mundu su nde paila calculations ya expense na profit ilo na make nyine mwene ndo wa kawaida end consumer ningu need invoice ya e-teams na name need yake ni kulia seo ndako sio kwa itina panini ilato weta e-teams tambo nene ya software isu to nene uloko need software isu uloko need kweki wa simone uloko need isu ya e-citizen ulawe biashara ni okay temwamba kapang aya uloko ne wa invoice no keza mwi biashara lani na kwa ni biashara ni wa kwa nalilo kunenga invoice ikenda ndebe. That's correct kwa mwana biashara. Yes. Aya na kwa na wakwako nini yadhani matumbenga uwe kwako ni wale tonenga e-teams receipt yesu e-teams invoice kini cho kitumi ndo andeya sales andeya ni wale to mi account na tuna system imwe uya account sales na purchases ila to meta e-teams. Okay, kwa unye wanenga tia ni benefit kwako no ndo mwana ila receipt ya mundu nenga awoke ndo dukani lakini kwa kuwe
tawe wa muteya yitethesia ku account ninate kina kuangania aya mundu no nyene business nina KRA pin ya business we nanga invoice I believe no need details yako sia KRA pin weketiwa either we in business na kotea yes no other nyene mwene ndo wa kawaida end consumer wendo nenga invoice we tumia chao chako na ndina KRA pin for example tuikia KRA pin kwaku either we VAT registered do you make claim ta input weka return yako no other nyene mwene ndo wa kawaida ni mwene ndo wa kawaida ndio ndo for business ni ndo anga uwe ningoelewa system nyina kondo kweli ni kwa alama na VAT registered na alama tena VAT registered okay if nyene ndiko enda you make claim nyene o end consumer pa imana wiki pin yako lakini no register na iwe nanga invoice hata utana ikia pin yako ondo ukumia invoice ye ibandu be mondo no ku you claim kande you claim una wiki details yake and ndo you claim pa imana ma wiki ndo at the end of the day iselwa mino make pe baleko kolika uyeka return yako yae pe ndo lo nate yemena VAT alama ndo claim na pe angio nate yemara ndo claim same case ndo mondo wao kendo supermarket ko usunu pondo need details ya end consumer a lot of things we need to clarify kwa kupita mundu lawe na business ila iranite metoke na sindu mbingi akaandika akekea details ya kila mundu kesethia mundu sunda ndaka sia makastoma mundu wa kwetela mundu ayekea details iso manenge invoice ni kule sio pia nundu wa pendo methi na issues on the same ku ila wana wina teams wa they divided ukethia nini favor every kind of our business ukethia enda wenda nurani anduka ithana sindu mbingi pela itawa the e-client ila we install ya either kwa we tumia the application nesu ni favor ukethia no make a lot of sales per day na ni lazima muno kutumia yesu na enda tondu wakule kana no uni ndikuki pin isu siandu bado nusipe andu ni kete ina ukethia note ukiandu marera na pin kuno unye ona tena nyo utena details of that munduzi wa kuya kuno unye ona tena sindu isu yake enda wende uthigara ku use that in as a purchase is no you must bado na ni license no unye enda wina nini nundu iteams nda imithemba mingi ukethia andu ala itwaje mundu ina nduka pa uno make sales yandu meulika pe system ila ta ilo mwikia aya uketha ena inbuilt system uketha yu na system insuka ndu ukethia mundu na system yake wa build yibu ethia isu ni ya kunya receipt nundu andu na ingi muno ni tukatuka kindu kitawa system to system integration uketha tweka kupulanyesi teams twamikia kwa system yake withia tondu na tesa but yuma ina qualities sha receipt ya teams okay ikulio we mwana biashara na with those sindu siki badukani ni lazima kila transaction twas for example business to business pala need kuikia invoice nondo nikandaweza ku account for expenses sia kwilo make wete ya mwene ndo wa kawaida ni lazima kila transaction umekie kila transaction ni ndo weka kwa business ni wale tu make katika system isi ya kuyauta niki nundu kindu kimwe isu witha yamba kwitha ni use point of sale in another way ni a record keeping nundu ndizombia unute sanduka na ndu na record keeping so for KRA why do you need that for KRA thing number 1 nini promote kindu kitu wa compliance compliance comply with kwithia ilo kwika returns yaku but isi ndu dianza na ndu na compliance issues naona thina hata mavela 40 na sina leo register bau pethina tu kila kindu sio ndawata no walete kwika ali ku invoice okay no walete kwa system pe kulio ndo me kulia muno kana ino ni tax nzao kana court nzao okay but before to the book ku Ezra last clarification to say for example here to Mutongo TV na we there wena saloon na saloon waka watu nenga watu yate atangazela mebu kwenyonde nga makeup na inyu muitu advertise ya business na mundu si wa salon ni watu mea
kwake not expense nundu no atumia sindu ciake cia makeup chemicals isu na sindu isu you andu ala me kutumia ku exchange goods na services sindu cia muthemba usu mundu usu wa salon nundu usu tayari ni expense emerecord hata kwa teams yake na nimisongia ne kuli mundu usu okaba twasini na salon na mwani mwikia makeup ya tangas menu alama TV mwayumwe na mwindangasi ya saluni yako mwaka omwe wethi apena thina nundu ni mukona ye mwaka omwe wikwata benefit muno kutecha kuteithia kwa hiyo aikindu chino quantify ni quantify nengi tio kwe makeup mundu mwene kambe cia nona aya na kwa na mwe advert twika advert yemwe nembe cia nona kwa muka quantify sindu ni quantify wake mbesa na yumi invoice so asie business yake etha ekando atano na makeup mwene ngili tano asie isu ita sell ni kia ngili tano sell weki ya ngili tano tumutongoi nenu mutongoi ni mwiki advert kwa Ezra Cosmetics kwa hiyo hizo ndizo cancel service and service etena mbeza nondo mundu ono inkai expense nondo anasindu hizo kutumia makeup wetio uye kwa hiyo twase unit ithin twa make purchase mwa make purchase na kewa make sell na yu numbers hizo sina alika biashara ni kwake but the advantage kwa biashara kwa hiyo iko quantify ni quantify nengi wo mwene ndese ni ka makeup mundu mwana mbesa yanona lastly ithi twe mutongoi twendo thiku wa kitheka nikenda twake studio ingibunene na for us as a business ni to make is to expense ko ne to kwesa ku make calculation to see profit la twakwata mundu su t business person ndetha na t registered kwa e-teams no mwene ndo wa kawaida watu te land na ne to kwenda ku invoice wanikenda to me record ta expense pautu kuna kindu kiwata kindu chambe kitheka isu ni capital expense capital expense ila sindu cia ukaika ni expense itona umeka na accrue basis nondo probably kithe kama wente na loan ni investment ya mbesa mbingi lakini tunene matters of teams muketha mwendo receipt ya teams na mu claim kindu kimusie mundu usu ni mwene ndo akaida ti on board kwa teams mundu usu na to mu quantify ndo mwana na muimi munini wa matunda okoteyo kila mundu nondo yu teams ndo seobetwe ti lazima ile ya mwana biashara umundu da hiyo biashara nipo nonithe ni meti wa bamusi andia mote manga iwa isu nite no withela na mundu la mengote ni mekwenda e-teams na nilike citizen ka ila ya USSD start to ash tu ngamume se invoice na mume se invoice no witamina ko ale to register muthano usu nundwa transaction isu yoka yes isu no register sa isu ko invoice no withela okay noi twiba mutongoi pai mundu tasie watchman ula wetha ba kwitu ni wentie shere na asite wana akoma na toso mundu ngi kwa muthano umwe oke atwike watchman witu na twamwiba that is an expense twamwiba expense isu twemerecord ya nundu ile ngi twalete kumwiba na salary kwa isu ni kusa ku register kwa salary nundu maybe asuni athukumimesa lakini no mundu akepa lowo ka muthano umwe asunga na yenuka na netu kwenda record isu kwa e-teams ta expense twekata expense is on that is you record kwa e-teams tisi on the pe expense ya pay as you want for example si misala usu ni musala mundu zo mundu ni casual ni musala ni kinaoko wa mwe chao ofie chao mundu zo ni musala but again unaweza no e-teams you katika list ya sindula si 10 kwa e-teams you may e-teams you may invoice ni kunengete list ya services na goods kwa ugendo register ume expense ba ubandu ba kwa pay as you want kuno ambao register na ketha no kwa ni wetete uwe uyumia ndo i system iso betwe pe wali to register mundu wekiata kio ndo umazio invoice ya kawaida pe list ya service na goods kwa uno ume classify ta service okamume sio kamweba but weti wako need ku invoice you you dai you wali to ku invoice lakini wako ku invoice no ndo
mundu nda ko authukuma wia wa watchman niko rekolesi kwa mundu na service mundu na service elo the listini akasisio list ni chao ni kia akakumisa invoice but usundu alilo mu subject akumisa invoice nundu mundu usuwe wa mweta uthukuma wia wa wale da uthukuma mundu wa musala na u expense ta casual laborer kwa pay as you want. Okay, onetha okoripio camera yiva usually I repair camera this is a different service. Isu no alito kunenga ku invoice. Onetha no mundu wisi okukwatania woko wakwatania timu na biashara woko wakwatania atethese na athi no we mwene no register kwa e-teams aku invoice for an organization tamotongwe. Iyo service kuma kwa mundu ungi. Wisi yame amwe biashara. Mudia mwini mudia kama mudia mwaga mudia mwa sio kwa tiemba sia no na these our expenses you ndila moko in car no sio katika ndola moko ita nduketo mundu bitire wisi kwata ni waya uite professional mundu ukona biashara na mundu registered. Okay, sawa yubu foundation isu ne kwatia onolote isi teams no amema lakini onisongia koli kwanda ya feki ndo ne uyo wako le na yeko le tatokile ya kanani tax yubu nibono okite ne ndato ambole foundation ke wese da kila mundu ni wambo mielo ondo ku function ku invoice yana uwelete kwekata yukwa ku tetero yue mwete e-teams moisi ya une koti unge mundu alete kuongelela yolo kana wili ata you e-teams pando me thete matona ta koti wa impia but you e-teams take koti wa impia e-teams take extra kind of tax ukite na Kenya Revenue Authority e-teams no invoicing system kana ka platform ka kunya nyao ka kunya receipt sia biashara ni uswa kukatiwe but whether ni ke laisi kukwatikana tundo muno no ko gethia you tene yuta ko mindo taita ITR no ko gethia it is expensive for small business owners ku access but e-teams yokia so whether no kwati an invoicing system kwanza ayo laisi pio ku basically e-teams yeke ko kaya laisi ya maundu dekyo kaya laisi ya maundu lakini tundu yoza wata tanzia ya nini ya no njia yoke ko kaya laisi ya maundu ma kunya wa receipt katika biashara nondo koke kwa ziwethia andu ingi nimolea kunya no leza kwethia mundu no rona kwethia kono biashara muitipa ya na wenda tona kwa mindo ta ITR lakini ziwethia ekato kito make this ITR to a software to solve application get our ITR lakini tuketa e-teams withie kau uko kana device yaku tukere kata kugira bandu bo kuyendo kamande nyo ndo kamande mazini ya kuinvoice kuja nundu saingi wana expenses kuyo kyo kanundu ku favor nyo business people. Okay. You basically okay. I'm mona ta mumatageti temongelanga coach. Ache. Izu no ya ku manage sales ilo mekwika te ya kuongela coach. Obligation ila winazo. Enda wo return ya mweso wa mwaka kana return ya kindukita wa turnover tax kana return ya kindukita wa VAT. E-teams ndio change anything. Wende no return utu but we to me records ile si kwa e-teams you collect all those records wize kwitha no zoka thio to me aba yo we return utu puka muimi kuno sio muimi ula we ma sindu sike bathukanio ethiwe allocate kwa e-teams nikenda wize tha no to no supply ya ma business angi ndo ma business yasu nimekwitha magenda invoice nikenda ma register kwa kana ni mathogie sindu exactly muimi tena utekwa e-teams etha ebina kuthoesia ma businesses angi products nundu nimekwitha maenda invoice ndio you tena you ila kona tea ai mimalike kundu enda nuenda kutasindu na yuto kweni currency ingi ona andu ingi ona kukamba enda we unobandite sindu enda nuisi no supply sindu onenda ndisiao endo ethe na e-teams koko e-teams take ndo kithuku na enda we na nini uko vizine ndo kweleza e-teams tumwe ni kada ini kwa nini promote business yako nundu oyu biashara mbingi itisa kwetikila umate kindu tena e-teams ndiki mati isa kwitha meebo ku claim expenses matumiye kuwa sindu syako kuno kuona yu ale kwitha na e-teams bogita kwipata nyao kuthukuma nikwitha nakwa ndi ukanguwe sindu na at the end of
at the end of the day nditha ni able kuclaim expenses indu meyendi wasindo kwaku. Okay. Unzi kunutu makulia mende na e-teams nini maretheje muno katika biashara sio. Okay. Ezra mwini wa kama uongo kana onge sawa malaku ndena access to internet ndatona kwitha atona kulika internet ini mundu usu etethekata ena simu mundu usu na kou kama uongo kwi network ya simu oino ya ukona vile ya USSD star ile hash yesu no kwi register yesu ndienda approval wa mwene no kwi register wa mwene no au mi invoice ndo wati yobu star ile itano star ile hash oi namba itano tax payment yo mwene ne ko prompt ndo kweka with your next kweke kipande wiki kadha pin ya mundu lote na pin kadha ndena pin ya usonge Okay. Pena efforts ya KRA ya educate kubundisya andu yolo wa KRA pena plan yesu kwa aimia su kuthio mabikia kumaelesya undu wi teams itho kuma undu matonyolika na pena support yeba kwa challenge ile sio kindu chambe oyo na nuko aimi mainenea au kindu cha e-teams ona kama iko elewanesa ni tax ye kana ni system nikindu uniko maanisha kana vowe bayanza nondo nitujaribiye tepyo kupikia mwene ndi palawe nondo oyu kila tukwika bao mundi na ni believe twebana ndo mutongo yetu kigwa mpaka na kuenda mpaka na kuko ndo wataka mugongo da kwigwa mwikila bando so ono mundi tumaba pia ndo angime kundu kungi maende na kuelesya about e-teams about things ya KRA lakini kindu cha maana vyo ni kana information inayo ndeye website ni kuito ye radio ni maofisi me oyu maofisi tamekela bando mpaka huduma center lakini andu metha mekona biashara aimi metha mena challenge nondo imaimete sindo matono supply andu mekomete receipt metha mombanite makatuma na ofisi ni tothi o kuo tukamaelezea one on one o mana Okay. Bwana Peter oyu deadline nebetete ya kulikandeni wa e-teams biashara ila italikiete na biashara nzao no sithi waitwa na kwenda na kulika kwa e-teams na kwa biashara ila siulika pena advantage you beyond light our compliance kana kwithwa ni wekondo KRA kwenda pena benefit kwamo ino ikulia sio yuzu e-teams onenda deadline ya apitie all e-teams no sign up we able kwiki wa e-teams no uko ofisini na tuko sign up ya ndo megu pe staff zievu ya kwiki ya e-teams wakabuno kwiki wa e-teams ku ndio maanisha ni kwitha there was a deadline ndo kwiki onawake wa register biashara yuzu ukanito ku register e-teams na apart from compliance nungu wasia kana e-teams ni a record keeping device kana software niki tia ni ya mundu mai compliance izoka kindu kiki sio ko it can serve a lot of purposes katika business no with you for example at the end of the year wali katika e-teams no usizio kama na record sia ndilo utatezio on there you can easily detect losses witumia e-teams inaweza no detect losses ku e-teams yo thina a lot of advantage leave alone compliance na keli umundio onoka thi teno onoko gethe thi ndani wa thi twazi ndo amendo na VAT and then wathi wa kindu bandu wathi wa and then wathi ma enda withana nduka wathi wa supply wa kindu bandu na era receipt ya potea unaweza kuithi andu isa ku input uka kama declare purchase lakini wewe oneka we need kuliko kwa portal ya kwa e-teams was already receipt bubu kana unataka lazima kalika we return katika VAT zoko automatically kundu need tena unakuwa gaidi wapo ni receipt ni hivyo but was use sindu zinondwa technology sindu ziende take it to races otobu kila sector sector tofauti isu ya wimi ando anmena business sia metukita ma supermarket na
and ma petrol station na sindu mbingi kila sector yena challenges ya sio tofauti KRA ya ndo mondo anota. Okay, nundu mabiasala ni maingi ni tofauti. Biasala ni tofauti ba Kenya. Ndipo siku tumuonie serikali yoka no kera tuwakata solve different solutions ya e-teams. Where they enda na mena system yo favor biashara la yo. Okay. Jiko tumuo na weta kindu kita wa system to system indeng. Ndo sauka system ile tumu wa supermarket. Tizo yo tumika either ni mundu ni supply fruit somewhere kana mundu ni kuna contracts ya once when they are different but so ni biashara ile sio kuna mundu difference yote kuma in a different way. Umundu okeda mundu la na law firm with their system ile nrumia tela yo tumika nyo supermarket te no either different no no tumia nyo una hardware because azini mabiashara different you ku pocket okeda pay na online portal ya mundu ukita ulika kunya either usupply ya sindu pano isu una system ya kukalia ukajibu na wetake ndugu wa system to system integration ya ndo amembe hapa ya nini ya biashara ta supermarket we could deal na those different challenges on different businesses. There is different e-team solutions. Okay. Kana types see different businesses kunzo nikanaweza kuithia kila dhina na kila issue it is handled by the system. Na you elato nena yoloa system na technology ni sitha na malfunction sometimes sikalo ko mondo to kwekwati ngakilia nge invoice mondo maybe eka hang eka is not responding kana kendo chama thembosu ndonya kwigata. Okay, ni we system nizi failure and that is a obvious system zoni failure but elaweza kuona you utain voice na system yetha ete uthukuma thina we have a contact, we have contact centers. You can make a call to KRA and we will advise you on what you can do. And then we are busy cannot do not there, but there is contacts. We are making ourselves available everywhere, every corner of this country. We say there to take when we say there paper hasana wananchi go with there. We can be accessible in any point. Nundo mundo na the system ya thina na we kuna simu katika namba situ lazi katika mitandao uishi not tuonenga neba wewe kuna namba hizo we need yo kwele wewe nadhani thina muneko na iko na kana nadhani no need office support to make ya buku take out ukethia wa mino kuna simu we just log into the back office na tuka resolve mount to vizini no kona mazo kama wewe to your point. Kuni tu manage system hizo na top sino na wewe kulawe. Okay. Yeah. Sawa. Tuyuka kwa Ezra au tuyo kwa kupita. Tase nyeni biashara na ni wanenga invoice. So nye nane wa invoice nye ngo make purchase ni kwata chao kana ni azini ni kwata receipt ni kwata SMS ni kwata email chao kuma kona nia kana mindo yesu transaction yesu ne ya go through na kana ne invoice yakwa ne ya register kwa KRA kwa uye langu sa kwetha ngime calculations yakwa mindo yesu transaction yesu ne that is successful na ne ya record kwa KRA. Okay. The evidence, the biggest evidence of purchase ni kwamba konengo receipt. Kwamba konengo receipt la working isn't step 1 ya purchase. Wanengo receipt isn't purchase new step 1 ya purchase na number 2 wendo manakana ni transmitted pedha ana kindu wa QR code katika receipt paande peka nienda ake kwitha ake ko scan wendo manakana receipt isn't transmitted we need you scan na simu ya kawaida wamino either nela QR code scanner you can scan na rona na details isu ne sitwa na pin ya gune zira gadhani ya input iteka details ya receipt isu na you na kutransmit receipt ndi transmit yawa enda umisie enda kwa unyendo na connect receipt yesu kana na connect system yesu katika network. It is advisable enda katika ndala menda na hii client kwa numa sio na matena net but at the end of the day nitu ku device connect that system to network on no GB za kawaida za 20 bob 1 GB you can connect it transmit you on the
ilo teo that ni kanuni zile mundu ni ndo ametumia ni transmit kana wande teseka na yini okule ni biashara na mundu la wande ya sindu ni wanenga invoice lakini ndani ya some transmit na KRM yoka kwesosisi ya moyasia expense ino wetete batisi ayondo atho maembe lakini mundu si wa maembe no wata transmit malisu mundu no wetha ailete mundu la kutelie no ailete kwa kisha ni wa transmit na yu wakisha ni wathoa na wathi nwezi yu part wa wia wake wa side yake ni wathoa no mwati yengi usisye kana ni wa connect kwa internet. Okay, that is a good question. Nundu wandu ka okethia yu pe kindu kimungu endota pia education ba ni kana ila wona wa kindu bandu akikisha kana ni responsibility yaku tawi customer kwa kisha kindu kuni transmitted nundu wale kwa kisha niwe kwizoya kwa niwe ku cost na yuna kisha ndo mundu se biashara ni kwa kera ni nathoa na namutiana ni nathi. How do I know that KRN kwesa kutambua kiuta ta expenses kwako nundu mundu sinye athoa maembe kuya athi na nathoa nyene no kana okota ku nundu ni biashara na nina comply nundu nina na invoice lakini mundu usu aile kwesa ku transmit sindu isu nyene kata okutete sio pita manini wane alau ela mundu usu nutesa probably ndana transmit yambe na ni wathi wa complain nukuelewa we complain we manata kana kiuki inetho nondo yoka ka return cha uze either in business and indizi to separate yata teams ya mundu na VAT no tena VAT sawa mundu tena VAT ni kumaanisha hii sale transmit wa within a month ingi return tu ika kumetuko mpaka matuko 20 sia mwila mubetu ni rea muno ndu ona sofa yu utopikite na teams na kumela teams yokie ni rea muno kwithia mundu ta transmit it not unless there was a problem with the system. Okay, this is the reason either ni ngotea okate na I have the system ila ndio kwako nukuelewa ngeza kila na ngotea ndu claimwe usio kaingipo na ni manata kana ndikile pe ndungumana pe evidence yako ni manata kana ni ya submit kana ndi na submit evidence ni baba QR code no scan QR code tu pe katika portal YouTube pe kindu kita cheka cheka kile tusitonzi ka compliance sawa cheka pe kibucha invoice cheka uka type invoice ila wanenge invoice number ka type buka zikani transmitted kuzi ka transmitted ikonanga isiro lo kutaiye ola uye na mpesa siana so waskani with ya chao waskani with ya waskani unenga information yonde ila yiba invoice ni lawe na kila kindu. Okay, tuke ba kwa hii na kwa minia that is transmitted waskani ndio kindu. Okay, nukuelewa so between mpaka moyo thele na uko ni balona uye invoice yako ndiko kuoneka. Okay, wamino kutwa kwa attention ya olona uteji ni wale to transmit because number 1 number kutabi kana yadhani una wina ndio transmit kindu chambe ndoka kwa point. Okay, aya tuke ba kwa moitu we kuyo kota maembe namu ya alike kwa *222# ekieneka ndani invoice pauba hii receipt na by QR code so nyene manata kana invoice isu ni azi through kutumia isu ya QR code kutumia message immediately na hii message ya automate ina invoice utumia ina kalink wa klika link ikikwata invoice kwa isu ya direct. Yes, that is automatically transmitted. Okay, Peter pe ando mena mabiashara manini aimi mena hesitation mena reluctance mate kwenda meku mate kwenda kulesa kwa teams wemeata. Okay, kila tuendo matabia team ya kana teams thiko raise ya maundu mo na nitu mind courage mike kwithukisia story ku yanza nusi pia ndo matwa story mbinge uketha meone na maundu mengi about negative things about the teams na enda nwenda yake wa teams kindly endo obviously ni wake yare wala iwa kube uthi nundu nona hawa na tipa obviously nona andu moko kethia andu asu matisi kikita wa teams ni nyao na yona ko taxi ona nime okia nundu ekite kwa nundu e pandu ku presi wa unye receipt atoka na titambo take time nitire kiata mtikamba kwaeleza business person tukamweleza tukamwia teams ni yenu yetha thilio na ithu komao na at the end ukwa biki this is good okay has this sawa kuma either very reluctant ma take step
mathimeke e-teams and it will support their businesses. Twende tuonambe moving forward e-teams promote efficiency hata ya ukolania wa koti na maundu ma KRA kwa KRA na kwa mwanabiashara. Okay, katika maundu ma wasanya wa koti e-team number 1 ni ku increase rate of compliance. Weza kwitha andu ala me comply ni mongeleka in a way that nusi tenono ko gethi andu maito no complain kwitha what is needed for compliance they can't afford it. Okay. It is expensive. Nundu kono ko gethi piasa leito na kwitha na system ndo na kunya electronic kana up to date invoices ne nini muno no piasa leni nini sisi oka ko gethi asino mume in a position kwitha me compliant but you the tell is kwithia ona we ba ya we topia we na piasa la kumuiti you can also comply. Kuno kwa nini it is going to promote the system the tax man. Okay. Ezra pe misconceptions kana sindula ando moso anaitesia go yolo wa e-teams ila uko manete national utasiba kindu jambe no chitu anene abacha nikoti mweu kindu chake leo amino register bune sindu sia kwisi kumanika ndizi tu bitha sindu niki lakini ugono kana wa maitha wena e-teams wena biashara whether wena bina muno cooperate ndo ti binda londe uketha uitea end consumer uketha uitea mundu ngi unake kwenda kata akuyuta kwa hiyo uketha ndo nake no kwenda ka e-teams receipt ka e-teams invoice kwina bina kwa hiyo misconception ile bono ni koti mweo angazindo sia kwezi umanika kindu kila kiomanika wena e-teams ni ndio kunile biashara. Okay. Ndere sindu sia nonana ni wire sia nona. Ayo. No la walete ku file tax return na ni return sia na neto tofauti kana mundu alika kwa iTax file return yemwe. Mundu la walete ku file return. Ni kila mundu wonde wina pin. Okay. Wena KRA pin walete file return. Whether no so mano thuko mano kuna biashara ni wale to file return. Kwa return ni kila mundu wonde wena pin ila individual yambie na wale to file return kuma January mpaka June matuko 30. Okay. Ijo kitumiko to asetu ntiela na about 17-18 bau. Okay. Tuweka file sia mwaka usudhile. Lakini toje ka file wa file after bau pepa ine. Haya. Edha wena biashara wena obligation ya VAT turnover tax kana wena nomba no eba monthly rental income izu ni obligations itatu na weta ni wale file return kila mwezi kume tuko imwe mpaka matuko miongwele we file kwa iTax na kwa iTax. Okay, pandu balao inzibe balao file yako kwa mwaka tio wena pin ya ku personal. Yes. Na be isu ya biashara we file pandu bamwe wathi ku file ndo login kwa iTax walika kwa portal further returns wa click returns whether drop down select file return wa select file return whether ka drop down kange kai waka kipine yone ko revenue income tax resident ila ya kila mundu ni VAT kedha wena ya pin ni kwako ni monthly rental income edha wena ya pin ni kwako ni pay as you want edha wena ya pin ni kwako so no select bau and that is why nyinaku kedha tuna kindu nye with your income tax resident kana income tax non resident ni si alama te Kenya kedha ni income kedha ni we Kenya ni income tax resident kwa select yesu no yende yanayo tasi ni na rental nini ba wa rent nini ba wa rent isu ni file ba obang ogo select ni kumaanisha that wa rent we na the obligation ya monthly rental income ni sawa edha unayo uko select ba we si Africa itatu pay income tax non resident isu ni yo default ndo kwa alama te residents na income tax resident ila itatu ile file kedha unayo ba rent na we ba we the pay inge ba ya income tax rent in bracket monthly rental income. Lastly nikanda tuthikwe kulia mweso ni na biashara na biashara isu na KRA pin tu you
mindo suje na portal ya yok as in ni login separately ya kwata mundu na nge login separately ya business na ni file profit wa business kana returns ya business ni file bana ngu file yako mwene ni ku depend ka ina tofauti hata either business ya kurani ana business name ni kumaanisha vai tofauti ya business naku okay so that the business name yatachira pin ni kwako we file yako una yako eki ni pin yako na password yako no that business ina pin yayo aya that business ina pin yayo it might be a partnership or a limited company either na pin yayo so we log in separately opoto ni hizo ya KRA lakini walika wiki pin ya business na password yayo ulike procedure of file no elemwe lakini you then ina pin yayo we log tofauti yes but either no under business name under KRA under KRA pin yako we file over kwako la mindo ningukoleza tu mina mongi pita mundu wa file late returns kana leo file kana aiba tax late pedena pedena bo kuni wini ka sindu sito wa penalties no kuna wa ine wana wa file late na sienda na siana obligation ile kana o return yake for example wakaweza numa income tax nisitalama return hata ndio no return mpaka matuku moyo yo wala matuku 32 wabitu jana yetu kujemwe no kuna baina wanyo wangilile izu ni income tax asuno kuna wangilile ba aya mundu return ya income tax company na partnership this company return income tax na partner azima kuna wakindukitwa azima kuna 20k weka late filing wabituzia anoko na pena a lot of time bano no sometimes it is rumerara lakini ku comply take nduge bina nikana wisoshoka no kuna nyao no kuna penalty alika kwa VAT no gwethia kila mwai matuko mbago mapita no ndwika enda ni mwai othiru timai wa thandatu return lesi ende na kwikwa lisia mwai wa katano sales ina purchase ilina make sales ilina make transactions ya mwai wa katano ndizo ende no return wambisia etuko ya mbe ya mwai next with or take of previous month in new transactions ku etuko zimwe mpaka matuko mbao witha wende na kwikali witha wende na ku return sio pesa hizo ni bana mpesa tasi na kwata mwai na kakilitana leta kwa VAT ya nondo na ni kwa mutumia kana mu kwesi kana mu ikotilela yulo kana pe kwata umas ya payment registration number baka tango umas yake dhana number ukaiba na wewe na mpesa na wewe na RTGS na wewe na benki katangu mu masiazi wathie ndo amino file pe vandu kwa payment wanda kwa namba kuiba yu ndo namba kuiba ni wa file ni file namba eta kuiba nengi ku file tie tiko verify transaction igenda tu kikuonye balance ya kuichao ai wewe wewe namba za twasingilie komisi yako kuiba wewe obuka portal yako o select payment o register payment sawa o register payment walika portal ni kwa kwe welika kwa payment ni select obligation ni vaila kwenda kuibia let's say ni VAT wa select VAT yo nenga moi yadhani mwezi wewe una file wa select yo moi mi mbesa yo nenga unique payment registration number by payment registration number tutanasia nengi utumie payment registration number kwa through M-Pesa kana upe wengi so number hiyo umetumia hata yo paybill kana umetumia hata yo account number utumia hata account number thank you ni kwa tendo asonge kila kindu chonde out of curiosity mabisa ma kere ni maiba tax na ni mafile ya returns kila mukenya wonde kuguma pala pe maofisa ma KRA na though ma serikali on including the president I think is it last year president wa Kenya anaendie time star aya files yake last year nyemwe na file ya governor wa Masako kwa kila mundu no file kwa ndo ma KRA ni maiba KRA pio sawa compliance tambia wala tu compliance tambia wala ti penda to ya mwiso ndeto ya mwiso ni kana tuna maofisi kila bando na ile mbetani hizo kamba tuna ofisi Kitui tuna ofisi Masako tuna ofisi Makueni ofisi wa Masako we ba beta wa Masmat ba Sartaj Mall third floor
bau ndi be obisi be supermarket ya Massmart ko wambata bu that floor nutethegwa tuna huduma center baba be posta wa thiki tui bau Kilunja street wala be obisi wala be pengia CDN bank kana KPLC twe bau makoweni wote twi Nesa Plaza third floor na bau no be obisi wa KPLC na lameza me bau at river na bau tuna obisi bau Naivas ya Kitengela ko twekela bandu mundu ke we ya go thi obisi ni ko le teams ko file wa situ sio onde tweka mana o services situ sio onde ni mana kila we ba no ko tula wa leta ko iba na mundu ku ashughulika wanesa ndebea ndo mata kwetu aye yuko usu tio bisi wa serikali ndo mwe bia ko tuwe to wandikete ko tuwe lilo ko serve nesa mo bia petero benandeto yukilango asia ye no kwadi a few on what Ezra said kana andu meke kuwa wia ko obisine kwa KRA no bisi wa serikali usu kila mundu no alito thibo oge bu consult kilo ndo mana andu wengine wisi me face problems nundu akukia kukiwa ko obisine andu moke we have twithana friendly teams there and with a so friendly vuna kila kindu jo ndo woka buno na kila mundu atethegwe ndaona ba na issue people fear outside there makazo jigere kule parida abe na thina kam urasaidiwa yeah thank you nitwa Amina was a friendly ando makila semeiwa kiere makatelema inyomo iwa kiere ni mutelema ko tweke ya okay thank you so much for talking to us Ezra na Peter Nimovea Nimovea museisia wa Mutongo TV na mwithugesia wa Mutongo FM nundu wa kukwatiana na itonde wa Kilungu kiki mwana unananio suno tuende sindina wa mitandao itu ya meukumu kanilie Mutongo TV Mutongo FM nita wa Steven Mwema ni tuavika muthia tuitha na ingi kwa nani kwa mwe